They say given that D is the midpoint of AC, indien gegee word dat D die middelpunt van AC is, determine the coordinates of D, bepaal die koördinate van D. So wat ons hierso gaan doen is, hierdie is die middelpunt. D is die middelpunt, hierso, van lyn AC. So ons gaan net ons middelpunt gaan uitwerk van D. So ons gaan en ons gaan sê XD, dis my middelpunt, die x-koördinaat, is gelyk aan XA plus XC, gedeel deur 2. Dan gaan ons x-koördinaat van D kry. Om ons y-koördinaat te bereken, to get your y-coordinate, you are going to say YA plus YC divided by 2. En dan gaan ek net invervang. A is min 2. En ons het mos die keywoorde gekry, wat dan in hierdie geval min 6 is. So, onthou net, dat ons dit ook net also in vervang, dis min 6, K is min 6, dan is dit XA is min 2, plus XC is 12 gedeel deur 2, min 2 plus 12 gaan vir my gee 10, en 10 gedeel deur 2 gaan vir my 5 gee. Then to calculate your y-coordinate, you are going to say YA is negative 4 plus YC is negative 6 divided it by 2. Negative 4 plus negative 6 gives me negative 10 divided by 2, that gives me negative 5. So the coordinates of D, so die koördinate van D gaan dan 5 en min 5 wees. So, 5 en min 5.